Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Makasih. Oh, Nasardi. Oh, tono. Talinga ko. Nek, pula ada kak seding. Jolo boleh Nasardi, boleh ko nandre meru boleh ang dendre. Oh, tono boleh Nasardi. Dan menggalawan dan Nasardi. Baca kok kota. Menjani sedih papa nadiku nek. Nulai kepada nurati baja. Aja muka kok Nasardi. Makan kali masalah wajah mau tikulan apa mantri. Pinun apa cedek nek. Oh, wah, mudah-mudahan kecil magagaw po ako. Ito ko malampes nga muna Sardi. Uy, mati ka to. Astaga, nak Sardi. Mama, tak galak ko wala nak Sardi. Naka naman nak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan poro kasihan kamu surun tuh Pak Rugi kak tuh Mas Sandro getok-getok kok digaga kamu surun tuh. Hi, Indo lo kita nggak boleh. Ayo lo namir mak ketok-ketok. Indo lo guys, tenggol dong ke ketok-ketok beruku. Kadi mina, sadar na ya. Kanya po kasi kalili he. Ya na korba ketok-ketok. Maju ya po tando lo na sekalili. Kadi mina, kanya po kasi kalili he. Gara-gara ketok-ketok, seminggu lewat naso. Jadi tega ni pula lo di tiap po tu kasi mabura. Kadi mina, no kakasiti barana mamantari. Wasura prese poko. Eto pala pani si game ko po ta indologo he. Ya presai. Purma tokat manci di dotro indologo. Dokter aga di mina. Ay, lologo, dotro hewan, pak si kalili, tak tu pota he. Kadi mina, pada cain kau kata pau. Kita kalau kasi poko. Ay, lologo mabonga ka. Pak ikut tak perlu menurut tak muci. Tapi lepas ni menjalo kasi pota he. Ya mitai. Udah ni mai. Woi. Udah mai. Kadi mina, pada sana kasi poko jolo. Oh, jalo boleh ukuran sangki di. Nasi jalo salah-salah. Ini tak bok nai. Amak kindo logo. Nah dia kenan repomu
Dia tu nasi minggu dia nak kumpan rai. Mana katis nga di mina. Yung si Minggo din nakanan repo ko. Windo logo. Alina tak dia repo mak kada si minggu dia nak warna skor ba ketok-ketok. Walo pwede mina. Minsan to kasi ko maselak ki he. Di kasi po ako ya, lasakan ka na di mina. Jolo boleh na di witangki siga. Hamak kindo logo. Amo ngapo ta indo logo. Ada na pala dorang nga di mina. Tega ni pula lo mala ada di canging-canging. Apa ko magalo sa ding? Makan ako na di mina. Nadeto nagagamata na cangi-cangi ko kampong eh. Eh ku kisi ka pata lo kumakutana. Pangkasa di biasa ko na tanong ko cede bulana. Ku gabuse. Para makasih di mina, masih mana jolo. Iya. Oh, ikut pula dia sejoko. Kurmu cewek anakku saya sebab anakmu selai. Dampeng kamu lagi. Dia boleh mak dampeng aku. Tak boleh begitu, mama. Orang juga ini. Pas siapa tuh? Jak nampe nama na jandaku. Oh puang, pasti jodoh karo janda. Dia seduli malu pai. Dia seduli kendali kenaleku. Kepada lo kajangan. Awe nenekku. Nak kelas juga aku buat alam eh. Parang ina sardi. Kacau itu belah na pato. Astaga. Pengen ni po ko mo na tagala. Agong ako to na sardi. Nek. Iya lumaku tanah. Aku malam agalak aku nyebut alam eh. Lo kana panjiji lalapa tau eh. Dewi tako na sardi. Napa naman halala? Wih, mate ka atu. Berarti jo katindro ka utatumpo ko batangot ya. Nasardi. Oh, nasardi. Pero kana nairon dengaw sa di. Wala mau kibolan tante pato nek. Astagfirullah, tegi sirmo tagalin nenekku. Nek. Aku malam mati indro ko tuwa tangut ye. Ang katuanto ni eh. Hantu, bitaw ka to. Kuno boleh main nek.
Weh, itu kenapa kami lah tanah tajuk pimping? Kenapa udah nenggramu pak mure-mure ku kerodo? Assalamualaikum. Engkau mau ke itu mure? Waalaikumsalam. Mulai na de mita ka nalopo ko si pada te dong eh. Panyata mana eh? Astaga mure, Dewi teki. Tak ada ampun kak mure. Mana kali suka nak ada yang telepon yang kajolo. Dewi telepoki mure. Pak dia pulsa aku. Napa mendadak to kalau ke kue dek? Makanya pala nak. Na de to boleh melibar. Nama to te de to nga aku laleng. Kode gaga warak mure. Sewa bukan aga keto sewa ngudang. Paweng kelinga kereban na bukangin udangnya. Masempo gre. Sabra ki di nak. De panang kujo ke mapasara kang. De to panang kuwaju lu. Makana de sisa na gagabar aku laleng. Kau apa ko ni pala itu mure? Terpas sama puasa sih gak tuh pala mure. Oh cocok nih nak. Dua anak pala ma puasa. Kata lu ngesun ya ada na kuandre. Puasa sugi ki mure. Pada mau pedih ki pala. Awe, pese pa tuh. Keko kecerana lo kasugi na. Namiseng. Gajin na desay. Liwa sempo. Napa udangi makuk ko he. Liwa to sempo lin na. Matche to ni bukang liwa to ni sempo. Gaji degaga harapang. Kode tole sugi mure. Tepure ni pale. Kada lo kemeli sebelum mandi. Pada pura ceme. Marah saja remele kak sedih. Peko kerja ceritamu nak. Mana kesabut ceme. Kurang mewah gami tersabut ceme. Di mana-mana itu sabungnya dipakai ceme. Astagfirullah mure. Napa tuh pala wiseng? Deh pala gaga sabut ceme. Idi pipake ceme. Tidak mungkin pala dola mure. Lo kalau kesapa sabut ceme. Jok kan nak. Aja mu metua. Tuh ko kulalenge. Ang katujanda ko bahaya. Aja memang mu tangai wa. Pamalu pitulisu. Wah sehat ni mureku. De papale. De to nagawar na kero. Lumi menunuki. Oh puang, ay matro takdirku. Kaya sedih matro i. Isiga karu-karuan. Dapat ditanya tuh nyawa mo ala. Hah? Calon mampu tak roh. Betapa senang rasa hatiku bila bertemu dengan dirimu. Astagfirullah. Iro mesak dinner na semureku. Janda bahaya. Oh puang, kalau memang dia jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan, paksakan. Karena hatiku sudah dak dik duk dor. Weh puang, anak runtus kayak iro janda. Netanya janda uji puang. Anak daru sapa. Bilangnya orang, cinta itu tidak boleh dipaksakan. Tapi makadangka harus dipaksakan. Kalau udah dipaksa, itu ya kenalan. Harus kenalan sebagai cowok ganteng ya. Cowok lepang. Ye, mati tuh anak ya Aku tuh minta tuh bahaya.
Kenapa Ki? Cowok mulai terkenal kah? Tak dampul ke kandi Dewo to laki. Tapi anak daru siapa? Kenapa kamu harus hadir lagi kalau kamu tolak cintaku? Awah, diarah apa? Ditolak ngece. Heh, jadi pujiwi mece si pasang enggak? Oh ya, kenapa ya sampai sekarang kita masih jomblo? Kita kan gak jelek-jelek amat. Sabar-sabar aja, mungkin belum waktunya kita punya pacar. Tapi kan aku sudah capek jomblo. Mau dia apa kalau kita belum dapat pacar? Jalan ya. Sabiru jande. Mungkin pasah. Rasanya dalle rezeki. Oh ya, ganteng sekali tuh cowok. Gak usah ribut, semoga itu jodohku. Jangan bilang begitu, siapa tahu itu jodohku. Jodohku, 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 jodohku. Enggak ngare anak dari Dendrero. Cantik pada dua pombo. Awah, lalu pedang majiku. Waktu kalau jok ke sole. Ya gaga, panokoran itu aku ya deh. Tega ko boleh. Mama kenapa ada di belakang? Tega ko boleh. Jok din apa mau? Jangan ribut mak, banyak orang sakit. Sakit. Tama no, jangan mak sakit kutudo. Tama no. Ya, ganteng sekali tuh cowok kemarin. Jadi jatuh cinta aku. Hei kasih, jangan macam-macam ya. Itu kemarin calon pacarku, tahu? Saya Uya, asal kau tahu ya, itu cowok ada senang aku di hatinya. Kentut, namamu di hatinya? Iri, bilang bos. Bagaimana kalau kita bagi itu cowok, kamu separuh, aku separuh. Jangan gila kamu, itu bukan ikan, itu manusia. Agar belum pakai pakai manta jandaku. Pada yang cantik sediwita. Lo kami harus selisung. Candri mondi. Tapi kata anak setawe sebelum janur kuning melengkung. Cewek itu milik bersama. Udah pelajari kalau siapa mau. Tidak dari kutaro. Ngapain kamu di situ? Hei, apalagi tuh cowok? Mungkin kamu dicari. Dek, awet menceceng kak. Nggak liwat gertak gue. Pada Mas Al. Hei, udah pergi
Datang lagi tuh cowok gila. Agak maseng, cowok gila. Udah mencari cinta aku. Salah aku tuh. Aulia, kita itu cowok. Kabur yuk. Kamu lari, mereka bagimu. Anu kayak jadi cewek jual mahal ada. Ni gimato ni matu. Dua ton cerek nala jon. Oke ame lo koyangi manumuro lo nala iki pamace. Ko dewe lo ngeseselo joni cedek moto sih. Cedek moto sih. Ya asa dicomi tai. Aduh, moto tak lo joni. Perpernya cedek joni. Perem hijau nih, siapa tahu lo tabuk ke pintu dalekmu. Yang. I love you yang. I love you too. Pasti kayak lomu. Yang, saya Joni kurung moto sih, kurung moto sih. क्या करूँ हाय कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ होता है. Mana Sardi, kan taruh orang tang mo. Romantis pa. Kayak gini. Nara ya lo nak. Yang, wedi matu koni. Yang sabrak ki matampu nak tu. Ah, mana kau matampu ki yang 30 tadi nak kita sedepe. Yang anak tabung ye. Piko terana yang tabu kau tampu kiko. Kaya nak tu cina nak Sardi, lo kalau petas selang apa. Ya kata, kalau ke romantis, kopi bolamu, aja nak lalangnya, kok ke Cina kisah ding. Iri bilang bos. Ni kata irip. Indo lo go man ko kila bo ma go ganggu sih. Kana Sardi, kamu jawab kan. Kacang-cangi mutana kata. Sabrak indo lo go dan kuatan na cangi-cangi lo ke magay. Ako kasi usapar pada nulen manre. Kalau iya indo lo go da utana cangi-cangi. Ko jolo blana pade sa miga tu. Lo na pala jaka pala na pada sama lo cangi-cangi pada terima kasih. Sama-sama. Ya maganggu sa indo lo go. Kemudian ni pula yang sedang sedih nafsu ku bercinta. Ini kata orang cangi-cangi na pada saya nak Sardi. Indo logo. Aga semua ke tu. Kau kasih melay cede tadi na cangi-cangi ta pada sa. Den apa kata ceranin do logo kalau ke melau. Atar ke jalo men remai melau ko nyehe. Ajalan suta kata nisi ku tindo logo. Awe liwat tong ini di pada sa.
Loh, gimana dicengeng-cengengnya? Agak memang lo digo kayak gitu cengeng-cengengin dulu go. Lo kak kesimpur yang ilana po kepada sa. Pamengengi dan ulai mandre. Ada nindo lo go. Tapi aja tuh namanya gelada tala. Ngangang na pala na orang yang kulilam. Sini. Mata na ni. Belum gula dan nasa dine. Alasan diri na nasardi. Kapura na ito man nasu. Kalau kayak mas Ridho, kalau jam melada tak boleh. Ini.